چگونه زندگی است؟ به مادری قید است. از کرونا ویروس گذشتم. این کس مادرم و این کس تقام می باشد همچون پدری من بود. این جانم است. نامش فیروز است. 2 سال پیش این را کار زدگی بودم. من صحنه را ترک کردم. مادر منم ترک کردم. فرهنگ. یعنی شما دختری شرکتی صوفساودو تخفیف یک ماهه خود را اعلام می‌کند. شخصانی که از حسابی خرابی، لاغری و در ارگانیسمشان هر گونه کریم‌ها دیده می‌شود، با شما تابلتکا و سیروپ‌های باندکس، روغن کدو با شکل کپسول را پیشنهاد می‌کنیم. برای هر یک ماه از 7 تا 10 کیلوگرم فربه شدن، سامیانوان، ژنشن و ردژنشن را پیشنهاد می‌نماییم. و این چنین برای شخصانی که با ورزش مشغولند BCA، پروتئین و گنرها را توصیه می‌دهیم. شخصانی که از حسابی فربهی تنقیسی می‌کشید، می‌خواهید خراب شوید، پس با شما فاتزورب، والشبنی بوبی، بلک پانترا و چای‌های عربی را توصیه می‌دهیم که از 7 تا 10 کیلوگرم در مدت یک ماه 100% شما را خراب می‌کنند. من می‌جوگم حکیم‌ها می‌باشم. سراینده، رقاصه. من صنعتکار بودم. از کودکیم من با مادرم پدر نداشتم. پدرم معده بودم و وفات کرده بودن. مادرم همچون هم مادر هم پدر برای من بودن. باز بیبیم هم مادر بودن هم بیبی بودن هم دوگانه بودن. مرا کلان کردن از سببی که مادری من کار میکردن شب و روز که آینده فرزندانشان خوب باشد. تقوام بود. تقوام همچون پدر برای من بودن. پشتیبانی من بودن. تکیهگاهی من بودن. اما افسوس بازی سه قنات خودم را گم کردم. از سبب کرونا ویروس. یعنی چی خیر؟ اول بیبیم کسل شدم. بعد از اون 3 روز پس کیسلرود پوشاندن به بیبیم. مادرم رفتن. مادرشون رو نگاه کنی در همونجا کسل شدن. 1 ایول بیبیم در آن وقت تقویم در دیگر خانه کسل خوب بودن. تقویم زنشون پسرشون بیبیم تمام ایوه رو کشنده بودن. وضعیتشون خیلی خوب بود. بعدی که بیبیم میگذارم تقویم حتی نمیدونستن که مادرشون گذاشت. بیبیم میگذارم 2 روز پس مادرم کسل میشن. هیچ کس هیچی نگفتن. مادرم با هیچ چیز نگفتم که اون کس کرونا ویروس دارم که میترسم این کسل هم میخینم از که ترس میگیرم. من با مادرم نگفتم. گرفتم از خونه بیبیم به خونه خودمون بردم. همان شب و روز طبابت رو سر کردیم. یعنی دکتران رو فریاد کردیم. آمدن هر روز سحر بگانی دوروشون میکردن. همش خوب بود. وقتی که تمپراتور 2 روز کردن بعد تمپراتورشون گم شد. سلفهشون گم شد. اما نفس کشیشون قین بود. نفس کشیدن. کیسلرود پوشانده بودیم. 6 روز من تنها با مادرم بودم. نگاهبین کردم. همون هنگام با بیمارخانه نبردید؟ نه. من فکر کردم که در خانه می شود. این کس را نقص کردن. از سببی که تمپراتور نبود، سلفه نبود، فقط بیمداری بود و نفس تنگی بود. کیسلرود در خانه آوردیم. بعدی که نفس کشیشون پایان فرامدن گرفت 6م روز
модарам гуфтанд ки ба больница манро баред. баъд бурдем ба Зарафшон. дар унҷо 4 рӯз хоб кардам, аммо 10-ум рӯз ба ман соати 3 шаб духтур занг мезанад. дар реаниматсия хоб будам. 1 рӯз пеш аз вафот карданашон духтур ба ман занг мезанад сари, мегӯяд ки аҳволашон бад аст, нафаскашиашон фурмасод аст. гуфтанд ки ЭВЛ мепӯшонем. ман гуфтам ки ЭВЛ напӯшонед, тон ки модарам метарсам. гуфтам як бор ман даром, мумкин ман бо модарам суҳбат кунам, хуб шавам. ман даромадам. модарам ҳам хел чашмои калон калон кати ба ман нигоҳ кардан, тарсидам ки ман касал мешавам. камтар ҷанг кардан ки ту касал мешавӣ, инҷа пури касал аст, инҷа реаниматсия аст, баро рав. лекин бо гап задем, суҳбат кардем, дидем ки амон кислородни вайашон каме баланд шуд. баъд духтуро гуфтанд ки ман камтар баланд шуд. гуфтану баъд ман баромадам, рафтам ки ҳамон шаб 3 шаб ба ман духтур занг мезанад, мегӯяд ки аҳволашон бад шуд, мо ЭВЛ пӯшондем. ман гуфтам ки ман ҳозир мебиёям. вақте ки ба раҳ баромадам, ба медсестра занг задам. ман шабу рӯз бо модарам гап мезанам ба телефон. медсестра занг задам, медсестра ба ман мегӯяд ки омадӣ. ман аввал нафаҳмидам гапашро. гуфтам ки ман омадсодем. гуфтам модарам чӣ хел аст? 2 минут гузаштагӣ буд, баъди духтур кати гап задам. гуфтам модарам чӣ хел аст? ки гирья карду, гуфт ки модарат ҳозир вафот кард. ман боварӣ накардам. шумо дар роҳ будед? дар куҷо будед? ман дар роҳ рафтода будам больница. ман бовар накардам ки модарам гузаштам. то худам надидам. вақте ки дар омадам, дидам ки модарам вафот кардам. ба берун баромадам, худамро як 5 минут гум кардам. дар ҳолати шок халтида будед? дар ҳолати шок будам. дар барам ҳеҷ кас набуд. шаб торик. баъд ба ҳама занг задам, ҳамагон омаданд. хай модарамро бусел кардем. 1 рӯз пасаш тағом вафот кардам. чӣ, магар аз хабари марги На. апашон? тағом намедонистанд ки модарашон вафот карданд, хоҳарашон. дигар натавонистанд. дилашон аз кор мон. яъне аз бемории коронавирус? аз бемории коронавирус. баъд аз вафот кардани наздиконам 1 рӯз пасаш ман худам касал шудам. чанд муддат хорафтед? 14 рӯз. 14 рӯз худамро дар хона маҳкам кардам, табобат кардам. ҳама фақат пеши модарам мебаромадам, мерафтам. тамом. дигар ҳеҷ куҷо намерафтам. бемодарӣ чӣ гуна зиндагӣ аст? бемодарӣ қин аст. вақте ба хона медавед ки садои модар нест, нигоҳи модар нест, он ҳангом худро чуно тасаввур мекунед? модари ман ба ман дугона буданд. ҳар лаҳза ба ман занг мезаданд, қатим шӯхӣ мекарданд, гап мезаданд. то ҷое медонам модаратон дар соҳаи фарҳанг кору фаъолият мекард, вазифадор буданд? модари ман аз аввал аз санъат дар саҳна кор намекарданд. баъде ки ман калон шудам, модарам барои ман шуда ба вазорати фарҳанг кор даромаданд, ва то ки ҳамчун ҳама вақт дар бари ман бошад. то охирин рӯзҳои маргашон дар ҳамҷо кор мекарданд? Не, аз он рӯзе ки ман саҳнаро тарк кардам, модари манам тарк кардам фарҳангро. яъне шумо духтари эркаву нопарвардаи модар будед? бале, на танҳо модар, бибӣ, тағо ҳама маро эрка мекарданд. чӣ гуна таҳаммул кардед марги азизонатон? беҳақиқ аст. то ҳол бовариам намеорам. ягон гапи ногуфтае доштед ба модар ёки ба наздикони худ, аммо нагуфта мондед? бале, ёки гапе аз онҳо шунидан мехостеду? модари ман ҳама вақт мехостанд ки тӯи манро бибинанд. аммо ҳозир ман танҳо нестам. дар барам дорам, на
одаме ки дар бари ман ҳаст мо мехостем ки тӯй кунем аммо ин ҳодиса шуд каме бадтар мондем каме вақт гузарад албатта тӯй мекунем аммо модар биби аммо модар намебинад лекин ман боварӣ дорам ки модарам аз боло нигоҳ мекунад вақте хумури модар мегирад онро метавонед қисса кунед хумури модар ҳар лаҳза мегирад зангҳояшро ёд мекунам худро чӣ гуна ором мекунед ягон хел аз ин дард ором шуда намешавад шавҳарашам одам ҷанг мекунад мегӯяд рав дастрӯятро шӯй ва худ биё касал мешавӣ аз сабаби ки ман худам касали коронавирус шудам аммо намешавад дар ҳақиқат дарди бузургеро аз сар гузаронид ҷои модарро ҳеҷ кас намегирад модаратон чанд сол дошта модарам 63 сола будам тағоам 64 ин ҷиянам аст дастон нагирад ин ҷиянам аст чӣ мегӯяд номаш фирӯз аст 2 сол пеш инро кор задагӣ буданд дар пеши мактаби як ҷанг шудагӣ буд ин ҳамчун раҳгузар буд ин вафот кард дар синни 17 солагиаш ин кас бибиам аз коронавирус гузаштанд ин кас модарам ва ин кас тағом мебошанд ҳамчун падари ман буданд ҳатто сари манзил меравам ҳамино ҳамихе пушт ба пушт хоб ҳастанд яъне қабрҳояшон наздик аст қабрҳояшон наздик аст дар як ҷо ҳастанд дар як ҷояги хоб ҳастанд ман ҳеҷ вақт боварӣ намекардам ки ман модарамро хеле тез аз даст медиҳам ба шумо дар ин рӯзҳои сахту сангин сабри ҷамил мехоҳем ва иншоалло рӯзҳои хушбахтию хурсандӣ дар пеш ҳастанд онҳое ки падар модар доранд модаратонро эҳтиёт кунед падаратонро дуошона гирифтан дар кор аст бемодарӣ бепадарӣ бисёр қин аст бисёр аммо модар фарзанд чӣ хеле ки набошад модар ҳамавақт дар бараш аст мебахшад лекин бемодарӣ қин аст модарро қадр кунед